Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku mugoroba wo ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 2025 tuje mu makuru yacu yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru mugezweho nanjye umushakamba mfatanije na Sentama uri amahoro? Ni amahoro mushakamba, mwiriwe neza muraho namwe? Yego turaho rwose. Yego. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyo twari tumenyereye twumva igoma ngo biri kwimukira Bukavu. Ibi narabikubwiye mushakamba, narakubwiye ibintu bigiye kwimukira mu majyepfo. Buriya igoma bagiye gutekana, ubundi ibibazo byimukire mu majyepfo. Vuga ahubwo igoma batekanye. Baratekanye, urabona mushakamba hari ikintu cyanshimishije ejo, aho Lawrence Kanyuka yego yaganiraga n'abaturage, arabwira ati musubiremo neza, amazi yagize ate yaragarutse, amashanyarazi yagize ate yaragarutse, mureke mutuze twumvikane. Ninde wishe amazi? Ngo ni Cirombo. Ninde wishe amashanyarazi? Ni Cirombo. Ninde wishe internet? Ni Cirombo. Ninde wishe igihugu? Ni Cirombo. Kuri ubwo Cirombo ntakagira ate ntakagaruka igoma. None cyakurikiyeho amafoto ya Cirombo yabaga muri Goma, urazi ko yego ku byapa aba ari ahantu hatandukanye, haba no ku byapa. Ayo mafoto batangiye kuyabamburaho. Birumvikana bagomba kuyakuraho, rega Cirombo ntakiri yabaye expired. Yacyuye igihe rwose mu baturage bahariye. Reka turebe ingingo tugiye kugarukaho. Ingingo tugiye kugarukaho rero ziragera muri enye. Bukavu bakomeje kwikanga M23. Abanyamahanga batangiye guhungisha abantu babo bahatuye. Si abanyamahanga gusa mushakamba, ndaza kukwereka n'indi nkuru ndayigusomera nyikugezeho. Yego. Wumva uko bimeze, n'abayobozi bahariya ndetse n'abandi bantu bifite bose batangiye guhungisha imiryango yabo, abenshi igeze i Burundi. Bazi ngo twangushye. Yego. Indi ngingo rero ko ni ingingo enye. Ingingo ya kabiri, FRDC yemeje urupfu rwa Colonel Rugabisha Alexis, naho Tanzania nayo yemera abasirikare bayo bishwe na M23. Ingingo ya gatatu, inkambi z'impunzi zabaga igoma zabaye amateka nyuma y'ifatwa rya Goma, zavuyeho. Ubwo se nyuma y'uko Goma ifashwe ntizongeye kubaho? Yego. Zavuyeho mushaka cyane rwose. Ubu abantu bameze neza, bagiye gusubira mu ubu nta mpunzi babandi bavuga ngo deplace interne. Haba hari kereka bo Kinshasa yabeshya. Yego. Ingingo rero ya kane, MONUSCO yabigiye guhunga umujyi wa Kinshasa. Biri kuzingutwa. Si na MONUSCO gusa, ni n'abanyamahanga bose. Bari kuzingutwa ngushye. Ingingo rero tugiye kuganiraho n'izo ngizo mushakamba uko ari enye. Yego. Izo ngizo reka dukomeza amagambo, dukomeze ingingo zacu tuziganireho, ariko mbere y'uko twinjira neza muri ya ngingo y'uko Bukavu barimo kwihunga, nyemerera mbanze ngusomere iyi nkuru niba ukwinjize neza mu buryo barimo guhunga umujyi wa Bukavu. Yego. Ko ni inkuru mbona ikomeye cyane. Reka mbanze nyikugezeho, tuyigeze ku bakunzi bacu. Yego. Wumve ko i Bukavu nta mikino. Ngiyi nayigezeho. Yego. Ntabwo ari ndende. turayisoma tuyumve, iratwumvisha neza uburyo barimo guhunga. Yego. Inkuru iravuga ngo
Dimanche 2 février 2025 à 13h50, toutes les familles des autorités du site Kivu, les députés provinciales et nationales, ministres nationaux et provinciaux et d'autres directeurs envoient leurs enfants et femmes au Burundi. Plus de 8000 CPGR sont écoulés cette semaine, mais ils vous trompent en vous disant soyez calme. Entre-temps, ils savent que les Wazalendo n'ont pas de cœur ni de morale en cas de guerre. Turi ku cyumweru tariki ya kabiri ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 ni saa 7:50. Iyi miryango yose y'abayobozi bose, ubwo nimvuga abayobozi bumve inzego zitandukanye bo muri Kivu y'Amajyepfo, baba abadepite ku rwego rw'intara cyangwa ku rwego rw'igihugu, baba ba minisitiri ku rwego rw'intara cyangwa ku rwego rw'igihugu, ndetse n'abandi bayobozi barimo kohereza abana babo n'abadamu babo i Burundi. CPGR, iyo bavuze CPGR, iziya za resepase zikora muri ibi bihugu byo hafi aha ngaha, yego, muri Grand Lac. Yo kugira ngo CPGR sinzi, ubundi CPGR byari umuryango uhuriweho n'u Rwanda na Congo n'u Burundi. Noneho rero bagiraga pasiporo igenda muri ibyo bihugu. Yego. Iyo bavuze CPGR rero uhita wumva iyo ngiyo. Ngo hamaze gutangwa mu cyumweru kimwe, hamaze gutangwa CPGR zirenga 8,000. Yego. Noneho babayobozi rero barimo bazisabira abana babo n'abagore babo babajyana i Burundi, barangiza bakakubwira bati nimutuze, bimeze neza, nta kibazo, nimutuze, nimuhumure, kandi bazi ko isaha n'isaha abazarendo badashoboye, badafite umutima ukomeye, nta n'umutima nama bagira mu gihe cy'intambara ku buryo barinda igihugu. Yego. Ils pillent, ils volent, ils violent et tuent la population. Aba bazarendo barasahura, bafata ku ngufu, barasahura, bariba, bafata ku ngufu kandi bakica n'abaturage. Ibyo byaha byose bakora. Harega babo bafatiye isomo kuri Goma. Wayane babyanditse rero, yashyizemo n'igiswahili ati sasa ni ukuvuga none, sasa ni ukuvuga muri uyu mwanya. Inka bakavuze ngo none ubu, quel soutien aux FARDC? Vous encouragez les enfants d'autrui de s'enrôler dans l'armée, mais vos enfants, vous les faites fuir à l'étranger. Ati none gushyigikira FARDC muvuga ni ukuhe? Murahungisha abana banyu, mukabahungishiriza mu mahanga, mwarangiza mukabwira abandi ngo mubashyire mu gisirikare, no gushuka abaturage, kandi mwahungishije abanyu mwabajyanye mu mahanga. Urumva rero iyi nkuru irakugaragariza ko kuba hamaze gutanga ibyangombwa bijya mu mahanga bingana gutya 8,000, Shakamba 8,000, wenda dufashe nko mu Rwanda 8,000, ushobora gusanga ni hafi nk'akagari kose. Yego. Ni hafi nk'akagari kose. Birumvikana. Urumva rero niba abantu akagari kose bamaze no kugenda, urumva ko hari abafite ikintu barimo kwikanga hariya muri Bukavu. Bamaze kubibona kandi Goma yarahumuye. Icya mbere Bukavu nifite imbaraga nk'izo Goma, nk'izari ziri muri Goma. Rero naringize ngo muri iyi nkuru noneho ushingireho utubwire bimeze bite. Nibyo ndi buze kwishingiraho.
yego ariko ndaza guhuza n'impamvu bariya abantu bafite impamvu y'ukuri ituma bahunga. yego Usibye kubeshya abaturage, yego abantu bahariya abashi ndetse n'abandi ni yego abantu batagira amanyanga menshi kandi batinjiriwe na FDLR cyane nk'abo muri Kivu y'Amajyaruguru. nubwo yahabaye yarahabaye, ariko nubwo yahabaye ntabwo bayibutse cyane. bayimye amatwi. ni abantu bakunda kwicururiza. N'urugero ntabwo bafite imitwe ya mayimayi myinshi nk'iri muri Kivu y'Amajyaruguru. yego rero ikiriho ni kimwe, bari kureba ko aba FARDC yari ifite abacancuro, byarangiye n'ubundi yatwe Goma. yego FARDC yari ifite ubwo n'abandi bacancuro, ndabita abacancuro bo muri SAMIDRC, aribo ba Afurika y'Epfo, aba Tanzania ndetse n'aba Malawi, byarangiye bambuye Goma. FARDC yari ishyigikiwe na MONUSCO, byarangiye yambuye Goma. FARDC yari ifite wazalendo nyinshi, akajagari, abarundi n'abandi bambuye Goma. ubu muri Kivu y'Amajyepfo, Bukavu, hari FARDC ifite abarundi gusa. yego wazalendo zo barabizi zirirukanka kandi ni na nkeyi, nyinshi zararangiye. ubwo rero nk'umuntu ureba kure, nta mbaraga za gisirikare zikiri muri Bukavu zishobora kurezisita nibura umunsi umwe. yego niyo mpamvu bari kuvuga bati reka duprofite ikibuga kikigenda cyangwa inzira zikigendwa, kuko ikibuga isaha n'isaha bagifata. reka duprofite tubwire abadiploma, abaturage bacu, ibihugu by'amahanga bibwira abaturage babyo, abakire bari hariya, abayobozi n'abandi babwira abana babo, babe babajyana nabo bazaze babakurikiye. Mushakamba, abakire bagiye kera. Birumvikana. Umviye inkuru nanone. Pour des raisons qui demeurent encore inconnues, Docteur Denis Mukwege et sa famille viennent de quitter la ville. Mukwege yarahunze. Yageze Norvège. Kandida perezida. Prix Nobel. N'ukuntu yanga abarwandofone. Prix Nobel yaragiye. Urumva ku mpamvu kugeza n'ubu zitamenyekanye. Yego. Dr Denis Mukwege n'umuryango we bamaze kuva mu mujyi wa Bukavu bagiye. Selon des sources proches de sa famille, il a pris un avion pour la Norvège où il se trouve pour l'instant. Dukurikije amakuru dukura mu bantu ba hafi y'umuryango we, yego, yafashe indege yerekeza mu gihugu cya Norvège. Ubu niho ari. La voix de la sagesse parle en langage de signes. Aha babivuze mu mugani ngo ijwi ry'umunyabwenge, yego, rivuga mu mvugo y'amarenga. Ubu ni ukuvuga kugenda kwa Mukwege. Mukwege nigeze asakuza wenda avuze ngo habaye ibi, ariko kugenda kwe kuvuga ibintu byinshi. Yego, amaze iminsi anicecekeye byo. Yego, tutagiye muri byinshi rero. Yego, kugenda kwa Mukwege, yego, bisobanuye ko n'abandi benshi bahunze cyane. N'abandi barimo guhunga. Arega buriya kuvacira umwami yaraswa, babonye ko abacira umwami yarashwe muri iyi ntambara. Na Kayiko yararashwe. Na Kayiko akaba ari amanitse amaguru. Na Rugabisha yaragiye. Rugabisha akaba yagiye. Ariko wabonye batwirwaneho bavuga kuko yari yarababyinnye. Babyinnye cyane. Twirwaneho yabyinye, tukiza umwanzi nubwo ari mwene wacu. Niko bigenda ubundi iyo usize inkuru mbi musozi. Abantu bishimira ko ugiye, bati turahumeka noneho. Yego. Bwana Sentama rero cyane igihugu cy'Ubuhindi kiri mu bya mbere byafashe iya mbere. Yego. Bikura abaturage babyo cyangwa biburira abaturage babyo bari muri kariya gace. Yego.
usibye igihugu cy'Ubuhinde, yego nanone ikindi Ubufaransa yego nabwo bwabwiye abaturage babo ko Bukavu iri mu manegeka bakwiye kuhava kubera ko hashobora kuberamo intambara vuba bishoboka. Noneho Ubuhinde bwo kugira bukwemeze bwavuze ko nibura M23 iri mu birometero bike cyane hagati ya 20 na 25. ariko buriya ntibakabije. Oya, mu butasi bwabo ntiwabarenganya niba bwaberekeye uriya muhanda abantu barawubarirwa. Uriya muhanda ni muremure mushakamba. Ni muremure ariko babihuje n'umuvuduko wa FARDC mu guhunga. None se niba ejo bundi umuntu yarabuze ati abasirikare batageze ku 100 nibo barinze umujyi, abandi bakavuga bati abasirikare batangiye guhunga, ubwo se urumva hasigaye iki? Urumva ko nta gisigaye byo. Ikindi bakareba ni umujyi utarimo indege ejo bundi zarahanuwe, yego izindi zirafatwa. Byonyine kumva isasu byonyine birahari. Wenda ikintu kigaragara gishobora kwihutisha hariya ifatwa ryabo, twarabivuze no mu makuru yacu aheruka, anyuzemo umunsi umwe cyangwa hafi 2. Uvuga hariya ikintu cyihutisha ifatwa ryaho nuko ko bagenda binjira muri Kivu y'Amajyepfo, ndavuga FCM 23. Niko ingabo barwana nazo zigenda zicika intege. Yego. N'ikimenyimenyi ngira ngo warabyumvise. Ingabo z'u Burundi ko zasubiye hirya hagana ku Burundi. Uziti ntabwo tukijya imbere, tugenda tujya inyuma. Nibyo bwana Sentama, kandi ni ngombwa. Hari inkuru kano kanya amaze kubona ntatinda kuyivuga. Ni byiza kuvuga inkuru igishyushye. Yego. Nibwo we ikiri n'inkuru ahubwo. Iyo utinze igahora ntabwo iba ikiri inkuru. Inkuru yitwa Jean Pierre Bemba ubu ngubu amerewe nabi. Yego. Nyuma y'uko ashinjijwe ubugambanyi yakoreye igisirikare cya FARDC kubera ubusambo bwe. Yego. Jean Pierre Bemba mu ntwaro yaguze 1/2 cyazo si nshyashya, zirashaje n'imibore. Yumvikanye n'uruganda bazihindurira irange zisohoka nk'aho ari nshyashya. Yego. Ikindi ya myenda bambara ngo ibarinda amasasu ya antibare. Yego. Bazanye antibare z'impimbano z'impiratano, n'imbere hibereyemo plastique. N'amashaza n'izayarinda. Hibereyemo plastique, isasu ririnjira nk'iryinjira mu muvovu. Ibi ariko nanjye nkabikemanga. Iyo ni FARDC. Ibyo nkabikemanga ndebye amantibare yari yuzuye muri mujyi wa Goma. Bagiye bamugunya. N'abazarendo bamwambikaga antibare. Nkibaza ukuntu bullet proof ya original bayijugunya hariya n'uburyo umukongomana kundi mari yagakuyemo icyo cyuma kirimo akajya kukigurisha mu nyuma. Ushakamba wagira uti babaguriye jire nk'iz'abacuruzi b'ubunyobwa. Nibyo babaguriye jire n'imbere bikubitiramo ibi plastique, abandi bakambara ngo bambaye antibare. Menya ari niyo mpamvu nuza Kirumwami yanze kujya ku rugamba zambaye. Ariko cyangwa nawe yabigizemo uruhare. Wasa byashoboka. Kubera icyo atazambaraga. Akagenda areza agatuza. Kubera icyo atazambaraga, buriya ntiyabigizemo uruhare koko. Byashoboka pe. Bemba rero buriya. Noneho kimwe mu bintu byabaje abanyekongo. Yego. Bya bifaru byafashwe byaraguzwe muri Turukiya nibura ngo nibyo bya original bari bafite. None byinshi nabyo mu Ventura yarabyifatiye, ibindi bihira ku rugamba. Yego. Ibyo rero bikaba bikomeje kubatera ubwoba bwinshi cyane. Uko rero niko byifashe. Urakoze cyane Mushakamba kuba ubitugejejeho. Ngira ngo twakomeza twajya se ku yindi ngingo.
nibyo twajya ku yindi ariko ngingo ariko tukiri hariya mu Shakamba tukiri hariya ikintu twavuga yego ni uko kuba Uburundi bufite ubwoba ngira ngo wabibonye mu mvugo ya Ndayishimiye yego ni uko urugamba rurimo rwegera rurimo rutera imbere rugenda ruganisha hariya hafi y'ibi nibyo twavuze mu makuru yabanje yego niba yumvaga intambara izahera muri Kivu y'Amajyaruguru nahoze mbona n'agakomedi yego Ndayishimiye Gisekedi ari kuvuga ngo Neva yaramushutse ariko ngo biriho bashobora kubipfa ngo bashobora kuba batangiye yaba yaramuriye amafaranga menshi noneho ibyo yaramwitezeho ntabibone Neva yamwijeje ko bagiye gukubita M23 ni nayo mpamvu buriya ngo yikomangaga ku gatuza avuga ngo ubutaka bwose bazabugarura none rero byarabananiye none bibananiye rero bigiye kubateranya tugize amahirwe bashwana ejo wagize ngo hashwana bande mu Shakamba hashwana bigeze kuzura birumvikana yego noneho twakomeza rero dore ko dukomeza kuba turi kuvuga ngo hari panike Bukavu soko M23 iri muri ibyo birometero 20 mu makuru dufite baracyari mu birometero nka 40 yego ikindi imirwano irakomeje ikibuga cy'indege ntikirafatwa cya Kavumu yego imirwano irakomeje saha n'isaha twakumva izindi mpinduka ku rugamba ariko n'ubundi urugamba ruyobowe na M23 ari nayo mpamvu abantu bari guhunga kuko ruyobowe na FARDC ntibahunga yego ubwo rero abantu bima amatwi bihuha yego ngo FARDC rimeze neza ngo igiye kugaruka Goma yaca he kuba ariko mu Shakamba ngira ngo buriya ibi bintu tubivugeho yego kuko sinzi hari umuturage w'Igoma twarimo tuganira ntabwo ari urwenya si ukuryoshya ibiganiro ni ibintu nawe nazakwereka yego ariko nanyumva ambabarire byambabaje nahumure byambabaje umuntu avuga ati ubu ndumva nahunga ati ubu ndumva nahunga barimo baratubwira ko ahangaha Igoma bigiye gukomera nibyo barimo batubwira mu Shakamba umuntu nk'uyu wamubwira iki icyo namubwira ni kimwe yego birakomera biturutse nanjye namubajije nti ababarwanya ntibabarwanya bafite n'aho bahagaze nyine yego none se uzabarwanya azahagarara kuva Goma kugera Kibungo ugakomeza Kanyabayonga ugakomeza kuva aho uwo murwana ari azajya kugera Igoma wowe utabibonye si byose azaturuka yahagera ryari baramwirukanye bamaze igihe kingana gito baramwirukanye oya twinavuga ngo igihe kingana gutya yego umu FARDC umuwazarendo n'umu FDLR uri hafi ya Goma yego nuri i Bukavu aho bari guhunga yego undi nuri muri Warikare undi ari za Rubero yego uwo nguwo azagera Igoma ryari kuwa kangahe yahagejejwe n'iki yagenze mu rwego icyo inama nagira bariya abantu bashikame bakora imirimo yabo nibumva ibyo AFC M23 babwira ubundi bakora akazi kabo babonye umuriro babonye amazi yego bafite ikibazo bakoze akazi kabo bakarya bakaryama bagasinzira bakora akazi kabo rwose nibakora akazi kabo nta mwanzi uzaturuka mu Rwanda ngo ajye kubatesha umutwe hano u Rwanda rurinda umupaka warwo ntabwo rushobora kwambuka ngo rureme umupaka ubwo rero ibinyoma by'uwatsinzwe ni ibinyoma nyine na wa mu exfari wahagaze Kibumba generale nagize ngo ni wa mu generale ubundabunda hariya muri Goma noneho ngo yageze muri MONUSCO yego ni byangoro harya
sinitaye ku mazina ye. Wa mu Hegipari muri 1994 yego yarahunze agera i Kibumba abuze icyo avuga ati ngo ni Rwigera urume ejo tuzongera tuhagaruke. None imyaka 30 irashize. M23 rero nayo ntabwo ari Rwigera, ntabwo ari Yigera uyime. aya rwose twarabonye imikorere yayo, twabonye byose, kandi buriya Mushakamba urebye n'ukuntu yageze i Goma, yego bahoraga babivuga, twabisesengura tukareba se i Goma bazahagera mu buhe buryo, ukabishakisha ntubibone Mushakamba. ahubwo uwo muntu inama namugira, yego nifatira agapikipiki ajye kwishakira amata n'anoza na foromaje Kirorirwe, yego amanuka ajye Minova rwose, yaca mu bwato, yaca ubwato bwo ntiburemererwa gutambuka, yego ati umuhanda urafunguye, agenda amanuke Sake, Kiroco, arangure ifu y'imyumbati Minova n'imishaba, ubundi acuruze yirire, ubundi atengamare. niba afite abashuti za Kicanga na za Kanyabayonga na za agenda basuri. yego nahoze numva abatembera i Goma, yego bati jemwe hano rwose bariyeri zote zirishatoka hakuna kunyanyasiwa tena, bariyeri zose zavuyeho, yego ntabwo kunyanyasa ni ukwambura, ni ukwambura umuntu, kumwambura nk'amafaranga, cyangwa se kumwambura n'ibindi bintu, kuko hariya Kongo Mushakamba ubwambuzi bwahabaga, ariko ubwo ndavuga Kongo ya Tshisekedi n'abandi bamubanjirije, ko Kongo ya Nanga ntabihaba. yego Kongo ya Nanga ntabibamo. noneho waragendaga waba wambaye inkweto, umusirikare yakubona wambaye inkweto nziza ukazikuramo, yego akakwambika ize zishaje, ko bambaraga n'inkweto zitajyanye n'imyenda, akakwambika ize zishaje akambara izabo nziza, akakubwira ngo genda. waba wambaye isaha akayikwambura akakubwira ngo genda. biriya byose niba byacitse i Goma kubera icyo abantu batabona, babone ko ibintu birimo kugenda. hari mugenzi wacu yigeze gusetsa, yagiye Rucuru, atembera Rucuru, abona ukuntu imeze neza, abona umutekano, abona amatara ya nijoro, arangije ngo bantu banjye, ngo hano ngo igihugu abantu cyababanye super deep. kubera icyo abantu igihugu kirimo kubabana super deep ntibabimenye, ngo ni umubeya. ubundi uwananiwe kurasa Kibumba ari Goma, afite Goma, akananirwa kurasa Mushaki afite Goma, ntabwo azahagarara kunuza, ntabwo azahagarara Bukavu ngo arase Goma, ntabwo azahagarara Warikare ngo arase Goma. Nibahumure ahubwo twikomereze. yego Mushakamba, dukomeze turebe hariya ko ukuntu FRDC yemeje urupfu rwa Colonel Rugabisha, naho Tanzania nayo ikaba yemeje ko abasirikare bayo bishwe na M23. Bemeye neza, bemeye ko bakubiswe, nta byo gukomeza guhishahisha. yego bya bindi byabo bavuga bati tureke kuvuga, yego ibyo byo rwose byarangiye. yego ahangaha twahavuga iki? Bemeye gusa. Mbonye turareba itangazo icyo rivuga, yego nubwo ritaburamo nuza, ariko hari ifoto ngiye kuguha. Reka mbe ndeba iri tangazo, harya wigeze kuri nka? Yego nariguhaye, amatangazo yombi nayaguhaye. yego nshatse kuguha ifoto ya stati bakoreye uwo bita Cirumwami. yego ni ukumwica bwa kabiri. ariko se Cirumwami bamuretse akigendera ko yagiye.
Tangazo ndabona amatangazo abiri. hari irya FARDC n'irya Tanzania. Reka duhere kuri iki. Irya FARDC rivuga Rugabisha, twarabivuze. Alex Rugabisha. Twavuze urupfu rwa Alex Rugabisha, bamwe barabyemera ariko hari abatabyemera bakeneye confirmation ya FARDC. Yego. Reka tuyibumvishe kugira ngo bumve ko yapfuye koko, atari ibya bindi bavuga ngo nta cyiza cya FARDC. None aha bashize iki kibumbano cya Cirumwami ni hehe? Ntabwo narebye neza ngo niba ari hehe. Ko bamushyizeho se shitingi zashwanyaguritse, nizo yarihishemo bamurasiyeho cyangwa oya nibyo bimukwiye. ndabona hariho udushitingi twababushwanye wagira ngo twakubiswe n'inkuba. Ubona bahise bashyiraho akapa. Twirebere ibya Rugabisha FARDC ivuga, n'ubwo ivuga ngo ni igisirikare cy'u Rwanda cyatsinze. Ariko ibingi bigo byakozwe n'abantu bahitwa Inyangezi cyangwa niho avuka. Byashoboka. Niho avuka, dore barabivuga. Banditseho ngo ils sont forts les gens de Nyangezi. Abantu b'Inyangezi ngo ni abahanga. Ngo en moins de 24 heures ils ont érigé une statue en l'honneur de leur fils. Ngo mu gihe kiri hasi y'amasaha 24 ngira ngo iki bakibumbye kimara gupfa. Bamaze gukora ikibumbano cy'urwibutso rw'umwana wabo rw'umuhungu wabo Cirumwami Peter vuba. Ndabona kimeze nka cya kiraro bagiye gutaha kikagwa rwose. Turebe ibyo FARDC ivuga. FARDC ni République démocratique du Congo, forces armées. République iharanira demokarasi ya Congo ni ingabo urwego rw'ingabo, forces armées. Yego. Noneho état major général, le porte parole. Majoro y'ingabo, ubuyobozi bukuru bw'ingabo. Yego. Noneho umuvugizi w'ingabo. Uyu ni wa musaza. Wa musaza. Ngo ni Sylvain Ekenge Bomusa Efomi. Ekenge Bomusa. Kuba Ekenge y'umukongomani muringara kubwiye ngo ube Ekenge no kukubwira ngo ube maso. Niyo mpamvu akorera mu biro gusa atajya asohoka. Buriya bari Ekenge kugira ngo batazamutunga. Reka dukomeze. Communiqué de presse numéro 5 à numéro 005 du 2 février 2025. Tangazo rigenewe abanyamakuru nomero 005 ryo kuwa kabiri itariki 2 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Encore un autre vaillant officier des FARDC tombé sous les balles de l'armée rwandaise. Ariko u Rwanda rwararenganye Imana. Ngaho tuzagera reka mubwire ntakubeshya. Ibi bintu bandika iyo mbisomye njye numva ndwaye. Ariko n'abadukurikira barabizi ko ari ibinyoma. Kubera icyo abantu babeshyira abandi. Aha hari arume Rwanda tuzatuvuga arume M23. Aha bavuze ngo undi mu ofisiye w'intwari wo muri FARDC wishwe n'amasasu ngo y'ingabo z'u Rwanda. Ubwo nyine tuzatuvuga ko ari M23 kuko tuzi ukuri rwose. Hari n'abavuga ngo bamwiciye. Niko amakuru bamwiciye. N'ababivuga ngira ngo bakurikije biri mu itangazo biragaragara ko ari byo bamwiciye. Yego. Reka dukomeze. Encore noneho les forces armées de la République démocratique du Congo viennent une fois de plus de perdre l'un de ses vaillants et loyaux officiers. Ngo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zimaze nanone gutakaza
undi musirikare umwe mu basirikare bazo w'ingenzi kandi w'umunyakuri. Il s'agit du colonel Rugabisha Alexis, commandant de la 12e brigade tombé en plein combat contre l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 au front sud aux environs de Mukwiza dans le territoire de Karehe au sud Kivu. Ungo nta wundi ni colonel Rugabisha Alexis, komanda wa brigade ya 12 waguye mu mirwano aho FARDC yarwanaga uko babivuga n'ingabo z'u Rwanda n'abambari babo M23 w'urugamba wo mu majyepfo, wo muri Kivu y'amajyepfo, aha hafi y'ahitwa Mukwiza muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'amajyepfo. Soko mbona batazi kwandika ibice byabo Mukwinja hajya buriya impamvu na Karehe banditse Kareha, impamvu babyandika nabi, amazina ya hariya ni Ikinyarwanda. Yego. Noneho bashaka kuyagoreka. Iyo bayagoretse barayagoreka bigatuma bayavuga nabi. Urumva na Karehe bayise Kareha. Kubera kugoreka Karehe bavuye ku murehe, igiti cy'umurehe, ibintu nk'ibyo. Ni amazina rero afite inkomoko ya Kinyarwanda. Noneho iyo bayavuga nabi. Twikomereze. Iyo bayavuga nabi mu rwego rwo kuyoberanya, isibanganye iriya nkomoko yayo y'Ikinyarwanda. Yego. Niyo mpamvu rero ubona bayavuga cyangwa bakayandika nabi. Noneho itangazo rigakomeza. Ce vaillant officier est mort le samedi 1er février 2025, arme à la main, après avoir repoussé l'ennemi de Nyabibwe jusqu'aux environs de Minova dans le territoire de Karehe. Ariko se buriya rero baranabeshya Mushakamba. Ibinyoma byabo ni ibisanzwe. Urebye urugendo ruri hagati ya Minova na Karehe, hambe na Nyabibwe, ntabwo bavuga ngo umuntu arafata umunsi umwe ahirukana abo barwana, kandi barasumana murusha n'imbaraga. Usibye n'ibyo wapfira mu kwinja wagejeje umwanzi Minova, si ibyo se? None se ubwo warashwe nande? Umwanzi wirukanse wageze Minova. Ikibazo aho uwo murwana aho ajya kurasa koroneli, yego, umuyobozi w'ingabo yakurasira uwo muntu niwe uba yagutsimbuye yakuvanyaho mwarwaniraga. Kujya kubesha rero ngo wari wamuvanye aho mwarwaniraga umurenzi ibirometero byinshi, maze se kwica gute kandi yakwica aho yakwiciye naho wahuriye naho wavuze rero nyine niho izi nyandiko zibera. Sinzi wa mugani wawe ngo nakasamutwe. Inyandiko zuzuye ibinyoma. Dufatire n'uza mu bice tuzi Gisenyi tuzi Kigali. Yego. Waba wakuye umwanzi mu Ruhengeri i Musanze ukamugeza i Rubavu maze akaza kwicira umuntu wawe i Kigali. Mushakamba afata nko mu Rwankeri ye. Umuyobozi w'urugamba. Mu Rwankeri urahazi? Ndahabona. Mbwira ukuntu wavana umuntu nko mu Rwankeri umunsi umwe umurasa ukamugeza i Rubavu. Ibyo bintu wabikora? Ntabwo bishoboka. Twikomereze. Yego. Ubu bagiye gusoza bavuga ko ngo barihorera mu gihe nacira umwami kumurera byabananiye. La nation congolaise restera à jamais reconnaissante à ce digne fils du pays qui a brillé par ses hauts faits d'armes et qui a toujours défendu sa patrie
contre toutes les agressions rwandaises, toutes les rébellions entretenues par le Rwanda dans notre pays. Ntabwo bashoje noneho bavuga ko bazihorera, ahubwo bashoje bavuga ko bazahora bamwibuka, bamwibukira ngo ku byo yakoze, ukuntu yitangiye igihugu, yakirwaniriye akarwana neza, akirinda ibitero ngo bagabweho ngo n'u Rwanda byose, ndetse ngo n'imitwe yitwaje intwaro yagiye ifashwa n'u Rwanda mu gutera Kongo ngo akaba yarayirinze. Igitangaje ni iki? Uyu Rugabisha mwise fils du pays, umwana w'igihugu, ariko abavandimwe be n'abandi barabita abanyarwanda. nawe ubwe Mushakamba nigeze nkurikira bavuga mu rurimi rw'Iringara, babwira umwe muri bagenzi b'uyu Rugabisha, ariko ngira ngo yari mukuru kuri Rugabisha, bavuga ngo atana riboso ya miso ya Nzambe, ngo n'imbere y'amaso y'Imana, ngo oza Rwanda. Ni mugenzi wa Rugabisha babwiraga, bafite inkomoko imwe hepfo hariya muri Kivu y'Amajyepfo, ngo n'imbere y'amaso y'Imana ngo n'umunyarwanda. Urumva umuntu ukubwira gutyo, ubwira uwo muvukana gutyo, ntabwo nawe aba agusize. Birumvikana. Yego. Bwana Sentamira, itangazo ngira ngo ntabwo turitindaho, reka tuhinira ahangaha tujye kuri ririya ryo muri Tanzania. Yego, turebe n'irya Tanzania. Ariko hano ntirimo rifunguka. Byafungutse. Byafungutse. Ngira ngo urahera ku ibyo hejuru. Ariko wampaye igice. Irya Tanzania ni igice. Ntabwo ryuzuye. Ni igice. Hano mfite ubutumwa bukubiye mu itangazo nyirizina. Ni igice rwose. Reka nsome inkuru mfite hano iby'itangazo. Mfite paji imwe yenda, ahubwo kugira tudatinda. Yego, wasoma inkuru ibisobanura. Hano mfite paji imwe, indi ntayo. Igisirikare cya Tanzania cyatangaje ko giheruka gupfusha abasirikare 2, abandi 4 barakomereka mu ntambara iheruka guhuza M23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe ifatanya n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo Wazalendo na FDLR, ingabo z'abacanshuro ndetse n'iza SADC. Iki gisirikare cyatangaje ko ibyo byabereye mu ntambara yabaye hagati ya 24 na 28 z'ukwezi kwa mbere 2025 mu gice cya Goma na Sake. Tangazo rigira riti, nyuma y'ibitero byinshi muri Sake na Goma, uduce dufitwe n'umutwe witwaje intwaro wa M23 kuwa 24 na 28 Mutarama 2025, igisirikare cya Tanzania cyatangaje abasirikare 2, abandi 4 barakomereka. Cyatakaje abasirikare 2, abandi 4 barakomereka. Abakomeretse bari guhabwa ubuvuzi i Goma. Byatangajwe ko hari gutegurwa uburyo bwo gutwara imirambo y'abasirikare biciwe ku rugamba ngo bashyingurwe mu cyubahiro, ndetse n'abakomeretse bakajya kuvurwa, kandi ko bizakorwa ku bufatanye n'ubunyamabanga bwa SADC. Rikomeza rigira riti, Imana ihe abakomeretse gukira vuba kandi ituza heza muri paradizo roho z'abapfuye. Ubuyobozi bw'igisirikare cya Tanzania kandi buvuga ko bumaze igihe bukora ubutumwa bwo kugarura amahoro mu bihugu bitandukanye binyuze mu muryango w'abibumbye cyangwa umuryango w'ubukungu w'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC. Bakomeje bugaragaza ko abasirikare b'icyo gihugu bagiye bagarura amahoro mu bihugu birimo Libani, Sudani, Centrafrica, Liberia, Mozambique, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bwerekanye ko kandi binyuze muri uko kugira uruhare mu bikorwa byo kugarura amahoro ari byo byatumye ingabo za Tanzania
zijya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari ibibazo by'umutekano muke, aho umutwe wa M23 uri kurwana n'ingabo za FARDC. Igisirikare cya Tanzania kandi cyagaragaje ko ingabo zacyo ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri ubu zitekanye kandi zikomeza inshingano zazo bijyanye n'amabwiriza azatangwa n'ubuyobozi. Zizakomeza uvuga ngo ubu ntaho ziri gukora inshingano, zizakomeza inshingano zazo bijyanye n'amabwiriza azatangwa n'ubuyobozi bwa SADC. Abasirikare bari mu butumwa bwa SADC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buzwi nka SAMIDRC, hatangajwe ko hamaze gupfa abasirikare ba Afurika y'Epfo 13 bo muri Malawi. Abo basirikare baguye mu mirwano ikomeye yabahuje na M23. Bibutse ko aba basirikare bose ubu ngubu ari imbohe mu mujyi wa Goma, imbohe za M23. Ubu rwose kugira ngo ibi ngibi byashyizwe muri no tangazo bigegweho, nuko ubunyamabanga bwa SADC buzasaba M23, buzavugana na M23 kugira ngo ababone gukurwa mu mujyi wa Goma. Bwana Sentama, ngira ngo byose naho bizingiye. Niho bizingiye Mushakamba, urabona ni nayo ntandaro y'amagambo ameze ukuntu bagiye bavuga baba Afurika y'Epfo, baba ndetse n'Uburundi nabwo bufite n'abantu Mushakamba n'abandi. Urabona ko niyo mpamvu barimo bashora amagambo ameze kuriya. Yego, ubona amagambo ameze nk'akanga, biba bimeze nka bya bindi umuntu anyeganyeza igihuru, bimeze nka bya bindi umuntu anyeganyeza igihuru agira ngo arebe ikivumbukamo. Tanzania iricecekeye cyane, iracecetse, ariko nayo urabona ko yaje n'ibisohoye itangazo mbwira ngiri itajyaga ibikora, kugira ngo ni inshuro ya mbere bibaye kuva biriya byaba. oya no kwemeza ko yapfushije birahagije. Yego, ariko n'ubwa yaba yavuze bake yaba yavuze benshi. Yego, hari icyo bisobanuye, hari icyo bisobanuye. buriya nayo irimo iraza bamenya byembo na ibyo ni nko kwenyegeza. oya Tanzania ntabwo yashyiramo imbaraga. Yego, Tanzania izatuza, na biriya wabonye ko Afurika y'Epfo yatangiye guca bugufi, ni ibyatangajwe na perezida wabo uhubuka. Mushakamba, umuntu abitse ingabo zawe urasakuza, n'usakuza biragenda. oya ngo iki wenda we yasakuzaga avuga ku Rwanda, ariko ingabo zabo zibitswe na M23. Bwana Sentama, buriya umuntu avugishwa n'amafuti yakoze. Ariko buriya abazungu nubwo bafite ibindi bakora ubona bimeze ukuntu, ibintu byabo bibamo ubuhanga. Yego, kubona umucanshuro yikura ahantu noneho igihugu kikananirwa kwikuza. nibyo nakubwiye, buri wese afite ikimuvugisha. Umucanshuro yikura amafaranga, ingengo y'imari yagenewe ingabo yarayiriye. Indege ntizasanwa, inganda z'intwaro ntizongera gukora. Rero yabonye ko akurikije ayo mafuti yakoze n'ibindi, niko gufata ka banki ubundi kakamuvugisha, bajya kwitwita arandika. Byashoboke rega, iyo ugiye mu ryasazi iyo ugezeyo usigara uzimira nzima. Yaragiye hariya ka banki atagakoresha, akaba yarabyize, ni ibintu byoroshye. Reka tubireke, biraza kwisobanura mu minsi iri imbere. Yego, si ibyo tuvugaho byinshi. Yego, nabonye Kayikwamba avuga ngo ingabo ze na SADC n'abaki ngo barashishijwe intwaro bazi ko zitabaho, ngo na MONUSCO itagira. yabivuze mu rurimi rw'aya ngo sophistiqué. ukibaza ko bavuga ngo bafite intwaro. urumva umuntu atangira yigamba ngo arakaza, ngo mfite intwaro zikomeye, mfite izarasi Kigali ndi Kinshasa, ariko yarangiza ngo twarashishijwe intwaro tutazi ko zinabaho ku isi. kandi imbere baravuga bati twazizanye, noneho turakomeye. nibyo navuze ntitwibitindaho, twigire ku buryo Goma ituje kandi itekanye. Abantu bari baragizwe imbohe z'intambara, ngo ni impunzi kugira ngo bakunde bayibeshye amahanga,
batera impuhwe babeshye basebye abandi. Izo mbohe zo zarose isasu rivuga igoma Katanyamazi kirukanka, nabo bahise birukankira mu mazu yabo basubira mu byabo biruka. Yego. Reka tujye ku yindi ngingo Mushakamba. Yego, niyo nari nsasiye ngo kugira tuyinjire. Ziriya nkambi z'igoma ko Goma bari barayifashe, ariko burya umuntu uvuye hariya nta kibazo agize azaba umurame. Kuko ziriya nkambi urebye icyo bari barazishyiriyeho ntabwo kwari uguhungisha abantu, ahubwo icyo bazishyiriyeho kwari kugira ngo babatege hariya, noneho M23 AFC nitera Goma, abasivile bazava hariya bazaba baregurisha. Ibyo rero byaje kuba imfabusa. Goma irafatwa, ibyo bashakaga ntibabibona. Inkuru rero iravuga ko mu nkambi ya Rushagara irimo abantu benshi cyane bavuye mu byabo baturutse muri Rucuru, Nyiragongo na Masisi. Ubu iyo nkambi yari yarubatswe na ONU, ariko iyo nkambi ubu ngubu irimo zero, nta muntu n'umwe urimo. Nabonye banayisenya, ahubwo n'ibyari bihari byose byavuyeho. Mbonye amafoto yo mu kanya. Ubwo urugamba rwakomeraga, urumva hari inkambi ya Rushagara, hari inkambi ya Kanyarucinya, hari inkambi ya Kayembe, hari inkambi ya Kibati. Izo zose urugamba rwarakomeye, mu 23 kubita umwanzi, abari mu nkambi bahunga amasasu bajya mu mujyi wa Goma. Bageze mu mujyi wa Goma, umwanzi akubiswe amanitse amaboko, abandi baciye mu bwato, abandi baje mu Rwanda bahunze. Umuturage nawe yahise ahungira mu bice aturukamo avukamo. Ubundi abandi nabo basigara mu mafamiye cyangwa muri bene wabo mu bice byo muri Masisi. Mu bice byo mu mujyi wa Goma na Kosi Masisi, kuko aba Masisi bahavuka bose basubiye mu bice iyo bavuka. Umwe mu bahunze rero wamaze kugera mu bye, hari ubutumwa yatanze. Yavuze ati ubu ngubu turi iwacu rwose, tumeze neza, nta mpamvu n'imwe yari gutuma tuguma mu nkambi mu mubabaro ukabije. Twaje iwacu kugira ngo dutangire ubuzima kuri zero, ariko turi iwacu mu rugo. Ariko birakwiriye. Ibi rero icyo bisobanuye Bwana Sentama, twavuze kenshi ko bari baragizwe imbohe cyane. Sibo barose uwabagoteye muri izo nkambi akubitwa inshuro. Ubundi nabo bati reka twirukanke dusubire mu buzima bwacu, dusubire mu byacu, tugize amahirwe turacyari bazima. Niko byaje kugenda rero. Ubu za nkambi b'abantu ibihumbi n'ibihumbi Kinshasa yarataga mu nama za ONU n'ahandi, ngo hano hari abantu ngo byateje impunzi ibihumbi n'ibihumbi. Izo zose nta n'umwe w'impunzi. N'abigoma bari bahungiye mu Rwanda barongeye barataha basubira i Goma. Bishatse kuvuga ko iyi ntambara ya M23 nta mpunzi, nta mudeplace interine ifite n'umwe muri Kivu y'Amajyaruguru. Nta mpunzi yahunze intambara n'imwe ihari. Abantu basubiye mu byabo, batangiye ubuzima, bongeye gusubira mu buzima busanzwe. Ubu igisigaye nyine Kinshasa, Kisekedi nawe ubwo azajya yiyandika ngo nahunze intambara ya M23. Yigira umudeplace, yigira impunzi, cyangwa babandi bagiye i Burundi bari bo yita impunzi. Uko niko byifashe. Aha navuga ko M23 atsinze icy'umutwe Katanyamazi. Aho ngaha Mushakamba urugamba yatsinze hari Goma n'imitego yari irimo. Yego, binyemeza ko byanze bikunze igomba kuzatsinda n'urundi rugamba urwo ari rwo rwose ruri imbere. Impamvu ni iyi ngiyi. Yego, kuba ziriya mpunzi zari zicumbikiwe hariya muri ziriya nkambi zihavuye neza,
bahavuye neza, ndumva nta kibazo, ibibazo umuntu yitegaga ntabwo ari byo byahabaye. yego. Icyo ni gihamya ya mbere. Gihamya ya kabiri, Mushakamba, umubare w'ingabo wari uri muri uriya mujyi. Yego. ngira ngo warabibonye, narabivuze nzavuga mbivuga. Nta rundi rugamba rwigeze rubaho ngo bafate matekwa y'ingabo zigeze ku 40,000 nka biriya bajyanye mu Rwanda. Biriya rero byose ni ibintu bikwereka ikindi noneho n'indi gihamya, urabona abantu bari baje gufasha FRDC abari abacanshuro kuba basubiye iwabo, kandi bikaba bigaragaza ko hari n'abandi bashobora gusubira iwabo vuba, byanze bikunze uzababona. Yego. Jewe biriya binyereka ko M23 ifite imbaraga n'ibindi n'ahandi zarwanya igatsinda. Yego. Nyuma y'uko twahoze tuvuga ibyo ngibyo by'Igoma, rwose ndimo ndeba amavideo umunsi si ku cyumweru abantu bagiye gusenga. Yego. Abantu bagiye gusenga rwose, ntacyo bishisha nta nicyo bikanga. Yego. Bajya gushima Imana ko yabakijije Wazalendo na Katanyama zose. Ikindi gishimishije kurenza ibindi byose, Gomiraka. Gomiraka, umuntu uriyo aragira gutya akakwandikira kuri WhatsApp akakubwira ati network yagarutse, amazi yabonetse. Ndabona video y'abasengeye kuri Paroisse Saint François Xavier. Yego. Y'Igoma rwose. Yego. Ibintu ni uburyohe n'amahoro. Yego. Rero birashimishije, ni nabyo byakateye umurava umuntu uri muri Goma akashikama agakora, akareka ibigambo yumva bituruka hirya no hino. Ufite ubwoba ninde? Abantu babimenye. Ntabwo ari umuturage uri Goma utari kureba ibitamureba. Ufite ubwoba n'umuturage uri Goma uri kureba ibitamureba, ari byo byitwa kujya ku ma internet, akajya muri ya magurupe ya Wazalendo, bagaca igikuba. Ariko umuturage wagiye mu mirimo ye, umuturage uri kwitabira inama cyangwa ahandi ya FC itambutse, abasigaye mu 23 bakamubwira ngo tuza ryamusinzire genda ukora imirimo yawe, uwo nguwo nta kibazo afite. Ikindi namenye Mushakamba, mu makuru ya mu gitondo ndaza kubitunganya neza, nzabikugaragariza. Hari ahantu muri Goma bagiye bihisha bari abantu batsinzwe bagifite imbunda, asanga bikingiranye mu nzu aha n'aha, ibyo basahuye batsinditsemo ibiryo barateka bakarya bakaguma aho ngaho basohoke. Aya mazu nayo aba akwiriye kumenyekana, cyane cyane amazu ari ahagana ku kibuga cy'indege, hafi y'ikibuga cy'indege. Hari ahantu nka habiri numvise bashobora kuba bihishe, baba bihishe banga kugaragara, banze kumanika amaboko, babuze uko bahura. Imikwabo ikwiye. Yego. Nta minsi bari bumaremo rwose. Cyane rwose. Yego. Twakomeza? Yego, twakomeza. Reka tujye kuri MONUSCO. Ngo yabigiye guhambira utwangushye. Nibyo, MONUSCO mu mujyi wa Kinshasa. Yego. Iri kubona nta buzima buhari bwo kuhaba. Aho yambariye inkindi igiye kuhambarira uducocero. Nibyo rwose igiye kwambarira uducocero, ngira ngo ufite inkuru. Yego. Ya Wembi imbere yawe. Steve Wembi, reka nze murebe. Waza kuyifashisha. Yego, reka murebe. Gusa nanjye hari indi misenguha ya Christophe ya Africa Labia. Yego. Nayo ibireba uko byifashe hariya gatanu ku kandi. Hano ndabona ngo urgent, la France informe tous les ressortissants français
président Bukavu d'évacuer du ntabwo ari iyo oya ntabwo ari iyo yinyuze ku bushake en raison de la situation sécuritaire ngo ubufaransa burahamagarira abafaransa gusohoka muri Bukavu abari muri Bukavu bavemo bihuse bahunge kubera impamvu z'umutekano yego iyi iri he ya hari imwohereje kano kanya ya Africa Lab ya Christopher Good yego ariko ya nuzana yirimo ni nawe wayinyohereje ya Wembi ariko tukivuga kuri za nkambi twavugaga Bushagara Micombero yaranditse nibyo nakubwiye ni inkuru nakoresheje yagendeye ku bya Micombero Micombero yanditse Micombero ubwe rwose yemeje ko yahageze ngo arahasura niba ari ukuri Micombero kandi yari yaranditse afata video agaragaza ko iyo nkambi nta bantu iri vide ko yari yarabuze se Micombero ubwe yabonetse none agira ate yakishahisha iminsi ngahe reka turebe ya Christopher Rigo yego Christopher Rigo aragira ati tous les dépendants reconnus personnes à charge reconnues du personnel internationaux qui se trouvent à Kinshasa doivent être évacués niyose byose ni kimwe ndabona bavuga guhunga Kinshasa ariko ngira ngo ni MONUSCO n'ubundi ni MONUSCO twavugaga MONUSCO aragira bati abantu bose yego ba MONUSCO baba b'umuryango w'abibumbye noneho bari Kinshasa bagomba kuvayo byihuse yego mu gihe cy'amezi atatu baramara simbizi ikiriho nuko bahava barahunga Kinshasa mu gihe cy'amezi atatu ariko aba bagabo ni abahanga wagira nibo babitegura bose bazi n'igihe bizarangirira bien que l'évacuation soit initialement prévue pour une période de 3 mois, elle fera l'objet d'une réévaluation mensuelle. Nubwo kuhava kuva Kinshasa ari ibintu byaba ari w'amezi atatu bizagendera ku kuba hazajya hakorwa isuzuma buri kwezi ni ukuvuga bazajya basuzuma barebe uko bimeze bafata undi mwanzuro si les conditions de retour en sécurité sont réunies les restrictions seront légères ni haramuka hagaragaye ko hari agahenge umutekano uri mugaruka buri mumera neza ku buryo abantu basubirayo ingamba zo kuvayo zizahagarikwa noneho abantu basubireyo abo rero ni abakozi ba UN yego kugira ngo utu tuntu tudasomeka ni itangazo nyaryo rya MONUSCO yego ugana se ntama nibyo yego niyo MONUSCO ihunze yego babisobanuye ko ibintu byakomeye ariko se ko yaje kurinda amahoro irayarinda se yaje gupfa nihunga mbere ikintu abantu bagomba kumenya yego umuntu aragira ubwoba ngo Goma ifite ikibazo aho ahari ikibazo ubwaho niho hazahunga niba Kinshasa ifite ikibazo MONUSCO iri kuyihunga Kinshasa izaba idafite umutekano iza gutera Goma ifite umutekano ni ikibazo abantu rero nibatuze ibintu ni amahoro masa mu bice mu venturi kontrola ariko mu bice dakontorora bikontororwa na leta birakomeye n'ubu ushobora kumva ngo inzu ya Patrick Muraya barayitwitse kubera niba MONUSCO ihunze umugwa mukuru wa Kinshasa bishatse kuvuga ko udatekanye yego kuko bajya guhunga bamaze kugenzura yego
baba bareba ibihabera bakavuga bati aha hantu hashobora gushyira ubuzima bwacu mu kaga. yego, bagafata umwanzuro rero wo guhunga no guhungisha abantu babo. ibi rero bigaragaza ukuri, bigaragaze abateza umutekano muke, kuko bavuga u Rwanda barushinja uburasirazuba bw'igihugu cyabo, ariko se umurwa mukuru none se naho rero rwagezeyo nicyo gitangaje. Hagati aho ariko Sentama, Kongo yose irarwaye nko kujya bitwaza. ibyo ntitubitindaho cyane yego kuko turi kugana ku musozo. yego u Rwanda rwabajije ONU impamvu idafatira Kongo ibihano kandi yica amategeko mpuzamahanga ya ONU igakoresha abacanshuro, nubwo Loni nta kizima yabasubije cyangwa wenda izabasubiza. Ikindi, runanenga Nduhungirehe anenga amahanga akomeje kuryama kuri FDLR cyangwa gusigasira ikiryamo cya FDLR imazemo imyaka 30, bakibaza impamvu nta kintu amahanga akora, ahubwo M23 bagashaka kuyibasira, bagashyigikira imitwe yitwaje intwari itandukanye n'abaza kuyifasha, ariko ntibagire icyo bakora ngo ikibazo gikemuke. Gusa ibintu byose naje gusanga birangizwa no kwihagararaho k'umuntu, ngo umugabo arigera yakibura agapfa. M23 igomba kwihagararaho ikarwana n'amagambo ndetse n'uwo ari we wese uzaza kubabuza kuri wabo. Mushakamba, hari umugani umbabarire muce, hari umugani ugira uti ntawe ushakira amata mu matako y'imbwebwe. ese umuntu yaje gucunga umutekano, none birakomeye yirutse ari uwa mbere, babandi avuga yaje gucungira umutekano arabasize. wakwibaza abasize he, abasigiye nde? Ibyo ntibimureba kuko ntabwo yaje gupfira. Rero ibi biragaruka bikanyemeza ko ibyo yavugaga ko acungira abantu umutekano ari ikinyoma. Yego, yari afite indi misi. buriya muri make MONUSCO baba baje kwihahira, ibindi bavuga ni ibinyoma. icyo cyo ni ukuri, njye nuko mbibona. Bwana kuko iyo baza kuba abagabo bakabaye bahagarara bakavuga bati aba bantu twaje kubacunga, reka dukomeze. Burya iyo ucunga umuntu nta yandi makiriro aba afite uretse wowe. ukwiriye kumucunga kugeza no ku munota wa nyuma, kabone niyo ubuzima bwawe bwasigara. ariko niba waba ucunga abanyekongo, kubacunga biragoye. Bwana Sentama, mbwira ukuntu wacunga Gisekedi wananiranywe na nyina. Gisekedi we n'undi wundi, mbwira ukuntu wacunga Mutamba se. Mbwira ukuntu wacunga Mutamba we amaze kunywa inzoga yanagukubita cyangwa mbwira ukuntu wacunga Muyaya. ahubwo barabazi, reka bikuriremo akawe. Muyaya we aba yayitse mu mutwe ntabwo yamukira. rero hari abantu ikintu bikomeye. Yego, ariko njyewe ndavuga abasivile naho Tshisekedi we agura n'abacanshuro bakamucunga. twabonye abo muri Israel bamucunga, twabonye abahehe bamucunga. ibyo ngibyo byo biragaragara, birumvikana. ariko noneho nka MONUSCO yaje gucunga abasivile, yakabaye iguma hariya ikarinda abasivile ntihagire abahohoterwa. kandi yirirwe barasa. icyo rero nicyo na M23 si abanyagihugu. icyo nicyo kibazo mushaka. ndabona iminota yagiye, reka dusoze. Yego, dushimire abari badukurikiye kandi nawe ngushimire. Yego, reka tubashimire, tubibutse ko twaganiriye kuba Bukavu, abatuye Bukavu bifite, baba abayobozi n'abandi bifite bakomeje guhunga bikanga M23. abenshi bakaba bamaze guhungishiriza imiryango yabo mu Burundi.
aho mu cyumweru kimwe gusa gishize bamaze gutanga ibyangombwa by'inzira bijya mu mahanga ariko by'ahangaha aho bita CPGR bigera ku 8,000. FRDC yemeje urupfu rwa Colonel Rugabisha Alexis, naho Tanzania nayo yemera abasirikare bayo baguye ku rugamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bishwe na M23. Inkambi z'impunzi zabaga mu nkengero za Goma zabaye amateka nyuma y'ifatwa rya Goma, nta bantu bakizibamo, bose basubiye iwabo. MONUSCO yaba igiye guhunga umujyi wa Kinshasa. Abonye amatangazo ahamagarira abakozi ba MONUSCO ndetse n'abantu babo kuva muri Kinshasa mu gihe cy'amezi 3, aho bashobora kwigarukamo mu gihe haramuka habaye isuzuma bikagaragara ko hagarutse mu mutekano. Mushakamba rero mwakoze, ijoro ryiza ku bari badukurikiye, ariko abatarakanda subscribe bakande subscribe, bakande like. Subscribe ni inshuro imwe gusa, aya kabiri like ni inshuro imwe kuri buri nkuru, share ikandwa inshuro nyinshi hakurikijwe umubare wabo ushaka gusangiza aya makuru, kandi munatwandikire mubinyujije muri comments, dushikirize ibitekerezo, inyunganizi n'ibyifuzo byanyu kugira ngo turusheho gukora ibyiza bibanogera. Yari Sentama Mushakamba, ijoro rihire, mikroni yawe. Urakoze cyane bwana Sentama, turabashimiye abari badukurikiye mwese, Imana ibahe umugisha.